bakunzi kuzevyo ryo mukugombya teknolojia hamwe no kutekatekera entunguka arikugambaho n'abantu abanagira ngo bine kwega kukora entekateka hamwe n'embarira z'emirimo yabo baba nibenda kutunga amasharura mingi. Naningamba hali plan growth. Plan growth is very good. Nichirungi abo kwa abantu no planninga ukureba ngo wajata wasyamhero. Woto utachiplaningirije nchukuremera ki hagati okwihara okurya rono batetekatekere n'enshonga y'oburyo mwaine kutwara nkankuru okwihara okuferwa omishuburo yabo okwinga obutunda leba omuhinjisi leba omuntu oine experience wabukozereho akushoborere ibyo arabugane mu misho mwene ko kuba ine expert kwa mukoro wa agriculture extension waka wa agriculture iya yoloni yo kuimprove omwani naija kumuhabura fertilizer eyaragure amuhabure okwaraja applying amuhabure okwara reberera omwani gwe hati oshange yaza kuya y'omwani yaza kuharvesting omwani yamwe sente nyingi hati uri ashemererwe then hati rone yabahireyo emujoro mugasho ashashurike okushobesebwa kwabireho konka tukurukoma ahikushikiri ukuba kushomesa no kwaburizo ukuba ebyetengo nensi neguma negira ki neguma nehinduka iriza no shomesa ogunyencha kari hijori nyakatukora Jofro rukure by'obushubuza habwa district ya Ntunga Moninga DCO we nagira ngo betekatekere kushomesa buri muntu wena konka abantu bine kwegitiro mbibina kandi kubashomesa tukubantu bashomesa nukuba kuryo kwabusha wareba konka tabakagira ngo tuze kurinda ngo twerondere buri kimwe tuze ku mobilizing abantu okubashika tukakubasi for example nko bwa ubwiro bwa corona ubwiro bwa corona abantu bakaba batakwikizibwa kutambura konko muntu owabire yagize technology for example nakosa mobile banking akaba ari able ku withdraw sente zo mu bank aha bwa TV West ndera atiza